Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, баарыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, ырайымы жана берекеси болсун. Алла Таалам баарыбызга жакшы күндөрдү, жакшы түндөрдү, жакшы дос кошуналарды насип кылсын. Жаман күндөрдөн, жаман түндөрдөн, жаман дос кошуналардан Аллахым баарыбызды сактасын. Бүгүнкү биздин сабагыбыз Абуабул Кур'ан, Kur'an-ı Kerim, Allah Teala'nın ulu kitebi, жараткан Allah Teala'nın sözü, Allah Teala'nın özünün kağlosu, akırkı, ıyık, berekeli, nurlu kitep, adam balasının oңдош üçün түшкөн, adam balasının kutkarış üçün, tazalaş üçün түшкөн, tuğra жолго жолдош üçün түшүрүлгөн kitep, oşo Kur'an-ı Kerim'din faziletleri boyunca, ثواب من تعلم القرآن أو علمه أو تلاه أو استمعه لوجه الله عز وجل. Kur'an-ı Kerim'de үйрөнгөн adamga kандай sevap verilir? Kur'an-ı Kerim'de үйрөткөн adamga kандай sevap verilir? Kur'an-ı Kerim'de okugan adamga kандай sevap verilir? Jana anı kulak salıp ukkan kişiye kандай sevap verilir? Allah'ın razıçılığı için ушул тууралуу Кудай кааласа сабак берет. Алла Таала бул ааламдын ээси, ааламдын жаратуучусу, жоктон бар кылуучусу, башкаруучусу, учуру келгенде талкалап жок кыла турган өзү. Бардыгын көзөмөлдөп турган Алла Таала. Ошол улуу Алланын китеби акыркысы Кур'ан. Asmandan 4 kitap düşkün. Allah Teala uçur-uçurda har qanday paygambarlarga Kur'an-ı Kerim'den murda Musa paygambarga Tavrat деген kitap düşürgөн. Zabur деген kitapты Davud paygambarga düşürgön. İsa paygambarga İncil деген kitap düşürgön. Mına uşul 3 kitap Kur'an'a çeyin düşkön kitaplar. Бирок үчөө тең бурмаланып кеткен. Алла Таала китебин түшүрсө, адамдар аны бурмалап, өздөрүнүн сөздөрүн киргизип, жараткан Алла Тааланын сөздөрүн алып салып, нафсилерине жакпаган өкүмдөрдү алып коюп, өздөрүнүн каалоосуна жаккан сөздөрдү киргизип, кыскасы ушинтип Кудай Тааланын, Алла Тааланын китептерин бурмалашкан, өзгөртүшкөн. Кийин каргышка калган. Ошолордун бардыгы жок болгон, кыйраган, бактысыз болгон. Алла Таала эң акыркы китебин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга ыйык Меккеде, Нур тоосунда, Кадыр кечесинде, Рамазан айында Алла Таала түшүргөн. Kur'an-ı Kerim 2 жолу түшкөн. Birinci iret toluğu menen Lauhul Mahfuz'dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Baytul Ma'mur dünya asmanına çıkıyor. Toluğu menen Kadir Gecesi'nde. Andan keyin yer betine 23 yılda çıkıyor. Adam balasının jönдөмдүүлүгүнө, dayardığına jaraşa akırından tündösü, gündüzü, saparda, üydö, ar uçurda, ar avalga jaraşa Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de düşürüp durgan 23 yılda çıkıyor. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam mınaki 23 yılda Kur'an'dı jetkirip bardık ümmetke amanatın tapşırıp dünyadan ketken. Uşul ulu Kur'an'dı Allah Taala öz aytıyor. İnna enzelnahu fi leyletil qadr. Şek gümensiz biz bunu Kadir keçesinde çürügönüz. Bir keçede. Ramazan ayında çürügönüzde. Şah Ramazan unzile fihil Kur'an huden linnas ve bayyinat minel huda vel furqan. Ramazan ayında çürügön. Kadir keçesi Ramazan ayında. Bunda karasak 23 yılda Mekke'de 13, Medine'de 10, şu iki şehirde 23 yılda Kur'an-ı Kerim toluğu menen düşkön. İnna nahnu nezzelna zikra
Wa inna lahu lahafizun. Allah Taala aytadi, biz Qur'anды түшүрдүк, жана кыямат күнгө чейин буну биз өзүбүз сактайбыз. Эч ким буну бурмалай албайт. Мурдагы китептердей болуп, эч ким буну бурмалап өзгөртө албайт. Алла өзү кепилдигин алган. Бул китепти кыямат күнгө чейин келе турган инсандарга жолдомо катары сактайбыз. Буну эч ким бурмалай албайт, эч ким өзгөртө албайт, эч ким жок кыла албайт, эч ким жараксыз кыла албайт. Бул китеп эскирип калбайт, унутулуп калбайт. Ааламда Кур'андай окулган китеп жок. Эң көп окулган китеп ааламда Кур'ан. Кур'анды окуган адам тажабайт, алжыбайт. Кур'анды окуп жүргөн адам, Алла биринчиден Кур'анды канча окуса, ошончолук рахаттанат, ошончолук нурланат, ошончолук берекеге толот. Себептегенде бул китеп китабун мубаракун. Алла Таала айткан, берекелүү китеп бул. Окуган адамга да береке, уккан адамга да береке. Түшүнгөн адамга дагы береке. Амал кылган адамга дагы береке. Жаттаган адамга да береке. Эмнеге береке десе? Өмүрүнө береке, жаштыгына береке, акылына береке, ырыскысына береке, ден соолугуна береке, карылыгына береке, дүнүйөсүнө береке, мал мүлкүнө береке, бала чакасына береке, ахиретине береке. Берекелүү китеп бул. Тилекке каршы бул китептен биз өтө узак жашап атабыз. Кош көңүл болуп, кайдыгер болуп. Бул жакшы эмес. Мусулман баласы болгондон кийин уулбу, кызбы, эркекпи, аялбы, биринчи кезекте Кур'ан Алланын китеби туруш керек. Жараткан Алла Таала ичинде Аллаху акбар, бардык Кур'ан акыйкат. Башынан аягына чейин мужиза, башынан аягына чейин шифа, башынан аягына чейин жолдомо, башынан аягына чейин насаат, башынан аягына чейин адилеттүүлүк, башынан аягына чейин инсаптуулук. Кур'ани Карим арулук, айкөлдүк, райымдуулук. Кур'ани Карим. Биз китебибизди окубай атабыз. Ой жүргүзбөй атабыз, жүрөгүбүздү бербей атабыз, акылыбызды бербей атабыз, убактыбызды бербей атабыз, көңүлүбүздү бербей атабыз. Эгерде кичине эле бир аз бере турган болсоңуз, көрүңүз Кур'андын кандай тарбиясы бар. Адам баласын тарбиялайт. Дүнүйөсүн да оңдойт, ахиретин да оңдойт. Алла субханаху ва таала Кур'ани Каримди эмне үчүн түшүрдү? Жүрөктөрдү тазалаш үчүн. Жүрөктөрдү тазалайт. Шифа болуп. Эмне? Шек күмөндө, шубухат, шахават. Шубухат күмөндөрү пайда болот. Адам баласында шек, күмөн, ушулардын бардыгына Кур'ан шифа. Жүрөккө ишеним алып келет. Бекем ишеним алып келет. Бул ааламдын кожоюну Аллах деген. Жаратуучусу Аллах, кайра тирилтүүчү Аллах, ырыскы берүүчү Аллах, өмүр берүүчү Аллах. Кур'ани Карим бекем ишеним далилдери менен далилдейт. Что бул ааламдын кожоюну бар. Өзүнөн өзү эле түн келип аткан жери жок. Өзүнөн өзү эле жамгыр жаап аткан, шамал жүрүп аткан жери жок. Өзүнөн өзү эле булбулдар сайрап аткан жери жок. Өзүнөн өзү эле адамдар келип жашап, өлүп калып, кетип калып аткан жери жок. Бардыгы жараткандын каалоосу. Ошол жаратуучунун китеби Кур'ан. Улуу китеп. Кур'ану Маджид, улуу китеп бул. Нур деп Алла Таала айткан, бул нур китеп. Адамдын мээсин нурлай турган, жүрөгүн нурлай турган, аң сезимин нурлай турган, ички дүйнөсүн нурлай турган, кабырын нурлай турган, ахиретин нурлай турган, коомчулукту нурлай турган китеп. Кур'ан. Алла Таала кыямат күнгө чейин сактайм деп өзү убада берип атат. Биз өзү түшүрдүк дейт, кыямат күнгө чейин буну сактайбыз. Кур'ани Каримде окулган, жатталган,
Alamdın tarixinde bunday kitap bolgan emas. Qancha milyon adamlar Kur'an'ı jattap kökürögüne alıp ketişti. Hazır bir mamlekette, Egipet'te 5-6 milyon karı var. Saudiyada qancha, Iordaniyada qancha, eli köptür, Nigeriyada qancha, Indoneziyada qancha milyon karı var. Pakistan'da qancha milyon karı var. Bangladeş'te qancha milyon, Indiyada qancha milyon karı var. Orta Asiya bayağı geliyor. 600 betli jat algan. Көбүнчө Arap emesler jattagan. 6 yaşar balдар, 7 yaşar balдар, 8 yaşar balдар karılar Kur'an'ın bir sözünün manisini düşünbeyt, birok uğalыңыз 600 betli jat aytып берет. Biz бүткүл dünyaga aytar sözübüz ушул. Bir sözün düşünböstön turup 600 bet kitepti jat aytkan kitebingler var, alıp kelgileçi. Eki talap. Birincisi, bir sözün düşünbösün. İkincisi, 600 bet kitepti jat bilsin. Siz bir barak özünüz düşünbögen sözdü jattap aytıp berinçi bana. Bu tölke Kur'an. 6-7 yaşar ola akıl kılsa ya onu şunu jattağınlar. Kılım qarıtkan bul. Geçegi bugünkü söz emes bu. Kılım qarıtkan. Gözü körler jattağan. Allah geçirsin bizdi, gözümüz bari olturup jattağan. Açıqa jattaşkan. Kıyınçılıkta jattaşkan Kur'an. Bura oşoğa jaraşa Kur'an bardık berekeni vergende. Bardık berekeni vergen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Peygamberimiz aytkan, adamın жүрөгү zаңдап кетет. Темирге су тийгенде заңдайт го. Ошобей. Кудум ушундай бул дагы дат басып заңдап кетет. Жүрөктө ошондой болот экен. Анын тазалануусу кандай дегенде Peygamberimiz 2 жолун айткан. Kur'an'da oku, ölümdü estö. Kim Kur'an'da okup ölümdü estep dursa, жүрөгү тазаланып турат экен. Kim Kur'an okuvasa, ölümdü estebese, жүрөгү кирдеп турат экен. Заңдап турат экен, дат басып кетип турат экен. Кийин ал жүрөктө bir rayımdı, bir жақшылықты, bir Allah'dan korkunu kütүү мүмкүн эмес. Şunçu tuğanlar, her birimiz oylana turgan nerse. Özümüzge suroo bere turgan nerse. Men Allah Taala'nın kitebine kança vakit berdim. Үйрөнгөнгө, окуганга канча вакыт берип жатам. Жараткан мага өмүр берип атат. Мен Allah Taala'nын үчүн китебине канча вакыт бердим. Мага ырыскы берип атат. Жараткан Allah Taala мага ден соолук берип атат. Мен Allah Taala'nын китеби үчүн канча вакыт берип атам. Kança vakit berip atar. Her birimiz özümüzge suroo bereyli. Gün sayın suroo bereyli. Jaşoğuzdun başı Kur'an menen başlansın. Jaşoğuzdun ayağı Kur'an menen bitsin. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bütün alamga rahmat bolup geldi. Kur'an'ın talimin üyretiş üçün geldi. Iyik Allah Taala'nın ulu kitebi. Ya eyyuhar Rasul, balligh ma unzila ileyke min Rabbik. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. Ey Peygamber Muhammed Aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem, sana emne düşürülse jetkirdi. Robundun jaratuvchunun tarabынан qaysı ayat, qaysı sure, emne gana öküm, qanday gana nasihat, qanday gana joldoma düşürülse ma unzila ileyke min rabbik jetkirdi. Peygamberimiz jetkirgendin akısın berdi. Allah aytıp koydu, innema aleykel balağ ve aleynel hisab. Senin moynunda jetkiriyor gana. Bizdi moyun javapkerçiliğimizde esep kitebini al. Bütkül adam zatı Allah erteye kıyamet günü Kur'an menen soktaydı. Kur'an menen esep kitebini alar.
Beyişteki darajalar Kur'an menen beriledi. Kança Kur'an'dan ayetini bilseniz oşonçoluk büyük darajaga jetesiz. Kur'an jattagan adam bu dünyada koru bolboyt. Hiç kaçan baktısız bolboyt. Kur'an'a amal kılgan adam hiç kaçan bu dünyada hiç kimge zar bolboyt. Ahirette Allah Subhanahu ve Taala ulu martaba, ulu darajaga jettirdi. Kur'an-ı Kerim Hasan Basri rahmetullahi aleyh aytkan: "Nazelel Kur'an liya'mala bih." Kur'an'da Allah Teala düşürdü. Kur'an ne için düştü dese, amal kılış için düştü. Kur'an'da okusak, anan düşünüyoruz mu? Düşünsek, anan amal kılavuz mu? Amal kaçan kılavuz, kaçan biz düşünsek. Kaçan düşünüyoruz, kaçan okusak. Kaçan okuyuz ananı. Mesele bu yerde olur. Üyrensek. Şu üyrengenge getirgen vaktiniz Allah'ın aldığında en bağlı vakt. En baktılı vakt. Siz mümkün bir saat Kur'an'da üyrengenge berdiniz. 23 saatiniz jönele gitti. Mınal vakt bir saat vaktınızda 23 saatiniz jetti. Hiç kaçan jetti. Emne bana ol ketpeysiz mi? Milyar dollar tappaysız mı? Bir saat vaktınızga jetpeydi. Şonçu tuğanlar, gelingizler. Buna bugün temaga jaraşa söz bolup kaldı. Bugünden başlap biz her birimiz yüreğimizden niyet kılıp çeçim çıkaraylı, Allah'tan jardam soraylı. Ya Allah, gün sayın Kur'an okuganga bana tevfik ver, jardam ver, meni dünyaga alasıppa, şeytandan azgırıgынан sakta, nafsinin üstümdüründen sakta, vaktıma bereke ver. İşte menin yaşoğum Kur'an menen açılsın. Bağımlat namazını Kur'an menen açayım. Yaşoğunun ertemen tağın Kur'an menen açayım. Alamdın kocaoyunun kitebi. Sizge bizge göz bergen zattın kitebi. Sizge bizge kulak bergen, til bergen, söylegenge meyi bergen, jürek bergen, jaşlıkты, densoluk, ırıskını, ata-eneni, bala-çakanı bergen ulu zattın kitebi. Havanın, жердин, asmandın, ottun, suunun jaratıuçusu oşonun kitebi. Kur'an jürегimizi tazalap atat. Emneden? Şekten, gümönden, şahavat ne? Nafsi kumardan, azgırulardan Allah Teala saktay. Kur'an oşoga şifa. Zuyina linnas hubbuş şahavat minan nisa vel banin vel qanatir muqantarna zahab vel fidda vel khayl musawwama vel an'am vel harth zalika mata'ul hayatud dunya vallahu indehu husnul ma'ab. Kur'an-ı Kerim adamlarga zıynat alıp, koz kılıp görsetildi. Emne? Zuyina linnas hubbu şahavat. Şahavatlarının nafsi kavlalarının süyüsü. Her birimizde nafsi var. Her birimizde nafsimiz jakşı görgen nerseler var. Kaysi? Minan nisa birinci ayaldardı jakşı göretken biz. Vel banin bala-çakabızdı jakşı göretken biz. Vel qanatir muqantara minat zahab vel fidda. Altın gümüştün angarların, kazınaların, altın gümüştün toplamasın. Bunda aytkanda dollardı barыбыз jakşı göretken biz. Somdu jakşı göretken biz. Ya, jakşı görgen barбы arabızda? Barыбыз jakşı görüyoruz mu? Vel khayl musawwama. Mıhtı atlardı jakşı göretken biz. Jakşı atlardı mingiyiz keleteken. Vel an'am. Çarva canavarların jakşı göretken biz. Araşan koyların. Ya, uylarının parodaların, çarvaların. Vel harth. Diykançılıklar jakşı göretken biz. Narvız, oğunlardı, tahtalar. Buna gedeyken Allah Teala aytıyor. Uşunun barına nafsi jakşı göret deyot. Vel harth zalika mata'ul hayatud dunya. Bu dünyanın faydalana turgan nerseleridir. Zalika mata'ul hayatud dunya. Vallahu indehu husnul ma'ab. Allah'ın aldığında bundan da çıraylı nerseler var da. Allah da ayardap koygan çıraylı beyiş nerseler.
ушул мухаббат, ушул азыркы айтып аткан нерселердин сүйүүсүнө кирип, Алланы унутуп калбаш үчүн Кур'ан. Ушуларды туура иштеткиле деп атат. Аял затын, бала чаканы, дүнүйөнү, дыйканчылыкты, мал чарбаны, алтын күмүштү, булардын бардыгын туура иштеткиле. Бирок ушулардын берилип кетип, өзүңөрдүн ахиретиңерди унутуп калбагыла. Түбөлүктү бара турган ахиретиңерди унутуп калбагыла. Жараткан Алла Тааланын неаматтарына шүгүрдү унутуп калбагыла. Энени ким берди? Алла берди. Аялды ким берди? Алла берди. Эже карындашты ким берди? Алла берди. Кызды ким берди? Алла берди. Унутпагын дейт. Балдарды ким берди? Алла. Бардыгын Алла Таала. Бунун баарын айтып коет. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Kur'an'da Allah Teala'm düşürdü. Ne için? Şifa için. Mınakı. Uşlarga aldanıp kalıp, berilip ketip, süstemde olup, dünyaya kul olup, tübelütün ahiretini unutup, Allah'ın unutup kalması için Allah Kur'an'ı şifa kılıp verdi. Faydalanğıla çekimedi. Kayerde toktoş gerek, kayerde faydalanış gerek, kayerde taştaş gerek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üyde kadimki deyle bala çaka menen çoğu kanday üyde erkek emne iş kılsa Peygamber oşa işlerdi kılatın deydi. Bирок качан азан айтылганда эч кимди тааныбагандай болот дейт. Алланын өкүмү келди, болду. Үйдөгү жумушту, оюн тамашаны, күлкүнү токтотуп туруп намазга кетет. Ага чейин ойнойт, тамашалашат. Бирок Алланын буйругун унутпайды да. Ошон үчүн Кур'ан, урматтуу агайын мусулман бир туугандар, ушундай улуу китеп. Ошону окусак, үйрөнсөк, башкага үйрөтсөк, мынакей пайгамбарыбыз бир сөз менен айтып койду. Хайрукум ман таалламал Кур'ана ва аллама. Силердин эң жакшыңар ким Кур'анды үйрөнүп, башкаларга үйрөтсө. Ушул адам эң жакшы адам. Ким канчалык убакыт бөлсө Кур'ан үйрөнгөнгө, канчалык убакыт бөлсө Кур'ан үйрөткөнгө, туура окуусу өзүнчө, маанилери өзүнчө, амал кылуусу өзүнчө. Kur'an'da Allah Teala'm жеңил кылып койгон. Кыйын эмес. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Biz deyт Allah Teala, Kur'an'da biz жеңил кылганбыз. Зикр, yani окуганга, түшүнгөнгө, амал кылганга Allah Teala'm жеңил кылган Kur'an'da. Насаат кабыл алушу барбы дейт. Менин китебимди окуй турган акылдуулар барбы? Менин китебиме ой жүргүзө турган акылдуулар барбы? Менин китебиме амалга тургандар барбы дейт. Хасан Басри рахматуллахи алейхи не деп атат? Наззалал Кур'ан лия'мала би фаттахиду тилаватаху амалан. Кур'ан амал кылыш үчүн түшкөн туганда. Амал кылыш үчүн түшкөн Кур'ан. Кур'анга мисалы адилеттикке чакырдыбы? Адилеттүү болот. Чынчылдыкка чакырдыбы? Чынчыл болот. Тааратка чакырдыбы? Таарат алып жүрөйүн. Namazga çakırdı, namaz okup жүрөйүн. Gusулга çakırdı, gusul alıp жүрөйүn. Baylardı, zeket berile dedi, zeketini verin. Biri-birimizi жақсылыкка çakırla dedi, çakırayın. Kur'an-ı Kerim amal kılış üçün çıktı. Jaman gümenden saktan dedi mi? Andan saktanayın. Tekeverlikti taştağla dedi mi? Taştayın. Goralvasılık taştağla dedi mi? Taştayın. Jaratkan Allah Subhanahu ve Teala Kur'an'da amal kılış üçün sizge, bizge пайдалуу нерселерди гана айткан. Пайдалуу нерселер. Буйруктар аткарганга кээ бирлер тыюулар дагы бар, тыйылганга. Кумар ойнобогула, арак ичпегиле, эмне айтып атат? Кумар менен арак аркылуу шайтан силердин ортоңорго душмандык салат дейт. Не салат дейт? Душмандык салат, жек көрүү салат. Кумар ойной турган болсоңор, бири-бириңерге душман болосуңар. Kumar oynay turgan bolsaňar, biri-biriňerdi jek görüp, düşman bolup biri-biriňerdi jok kılasıňar. Kumar menen arak arkылуу şaytan uşun nerseni salat sizlerge, eki nerseni eginine get, ürönüne get. Emneni? Geri, bagda, bunda çatkanda, jek görüp. Ekincisi düşmandygy. Adavat. Jönden jönön emesden. Kur'an'ın terbiyesi turganda.
Ошон үчүн ыйык Куранды иншалла келиңиздер. Күн сайын убактыбыздын 23-4 саат Алла Таалам жашоо берип атат. Ушунун аз дегенде бисмилла дегенде 1 саатын арнайын. 1 саатын иншалла бошоду. Үйрөнөйүн. Эчтеке эмес. Кудай кааласа иншалла. Тез эле үйрөнүп кетебиз буюрсачы. Барып Куран мүнөздүү болойлу. Кандай мүнөздүү? Куран мүнөз, пайгамбарыбыздын мүнөзү Куран мүнөзү эле. Пайгамбарыбыз эмне үчүн ушундай райымдуу болуп калды? Сахабалар эмне үчүн ушунчалык адилеттүү болду? Сахабалар бардыгы бактылуу болду. Байы дагы, кембагалы дагы бактылуу болушту. Эркектер дагы, аялдар дагы бактылуу болушту. Сахабалар арабы, араб эмеси, көзү көргөнү, көрбөгөнү, макулбу? Кийими бар, кийими жогу, жыртыгы, бардыгы бактылуу болушту. Ачкасы дагы, тогу дагы бактылуу болушту. Андар эмне үчүн? Алар Куранга амал кылышты. Курандын жолдомосун жашоосуна максат кылышты. Ошо Курандын чакырыгына булар лаббай деп ага баш ийишти. Ошон үчүн иншалла мына Курани Каримди үйрөнөйлү. Колубуздан келген, арабызда билгендер болсо башкаларга үйрөтөйлү. Бир тамга билсек дагы үйрөнүп, башкага үйрөтө берели. Алиф, ба, та, бир үйрөтө берели башкаларга. Өзүбүздүн бала чакабызга үйрөтөйлү хатабы. Болбоду дегенде досторубузга, туугандарыбызга, кимге сөзүбүз өтсө, талабы барларга акырындан үйрөтө берели. Бүгүн машинада кичине үйрөндүңүзбү? Сразу үйрөтүңүз башка. Allah Teala Kur'an'da aytar: "Ellezine ataynahumul kitaba yatlunahu hakka tilavatihi ulaika yu'minuna bih." Biz kimleri kitap bergenlerge alar anı okuşat, tilavat kılışat, tilavatın akısınday. Mına oşoğor iman keltirişet Kur'an'a. Tuğanlar Kur'an'a iman keltirir farz-ı ayn. Kim Kur'an'a iman keltirmese bu Allah'ın kitebi dep al Müslüman emes. İman keltirmeye koysaç biz iman keltiremiz Kur'an Allah Teala'nın kitebi. Şu imandın 6 farzının biri Allah Teala'nın kitaplarine birinci oşa bayazır aytılganda Tavrat, Zabur, İncil'in originallarına azırkı adamların kol altındagısı emes. Sebep degeni men aytıp kettim, al burmalanıp ketken. Originallarına iman keltiremiz. Jana mına Kur'an-ı Kerim elhamdülillah 14 yıldan beri bir daha Kur'an burmalangan jok, özgörülgön jok. Kanday paygambarыбызга түшсө, kuddu ошондой мусулмандардын колунда, иншалла кыямат күнгө чейин дагы kuddu ушундай болот. Ушуга биз иман келтиребиз Аллахтын китеби. Эми Алла Тааланын китеби бизге биздин жаратуучубуздун китебин окубай өтүп кетсек кандай болот? Hazret Usman razıyallahu anhu мындай деп айткан. Law tahurat qulubukum ma shabi'at min kalamillah. Эгерде силердин жүрөгүңөр таза болгондо, Allah Taala'nın kitebi Kur'an'dan hiç kaçan toymoq emes deydi. Adamdın жүрөгү Kur'an'a toyboyt. Uşunçalık ruhaniyat, uşunçalık açılışlar, uşunçalık faydalar, uşunçalık bağlılıklar adam balası Kur'an'a toyu mümkün emes. Kur'an'a toyuşu mümkün emes. Bugün biz Kur'an emni için açalıp aytабыз, жүрөгүбүз buzuldu da. Taza emes жүрөгүбүz. Hazret Usman aytat, razıyallahu anh, егерде жүрөгүңөр таза болгондо, Kur'an'a toyбойт элеңер дейт. Az bizde çok başka kitapta okuyunca, başka derseni karayınca, başka derse alaksayınca de. Uşunun bardığın sebebi bizdin жүрөктөрүбүз таза эмес экен. Ошого biz Allah'dan ilaf suraşыбыз керек экен. Ya Allah, Allahumma tahhir qalbi minen nifaq. Ya Allah, menin жүрөгүмдү экижүздүүлүктөн тазала. Adamlarga başkaçamın, içimde başkaçamın. Ya Allah, жүрөгүмдү экижүздүүлүктөн тазала. Жүрөгүмдү бардык ыпластыктан тазала. Жүрөгүмдү Kur'andын нуру менен нурла. Наввир кулубана бил Kur'an. Ya Allah, биздин жүрөктөрүбүздү Kur'andын нуру менен нурлагын деп сурайт. Aytkаны жөнөкөй айткан жок да болчу.
وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. Қачан сен Құр'анды оқығанда, біз сен менен ақиретке иман келтірбегендердің ортасында тосқыш тосып қоя тұрған, тосма қойып қоямыз. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Жана біз түшірдік мына Құр'анда шифа. Құр'анда не? Ма хуа шифа. Шифа түшірдік. Құр'ан шифа туғанда. Жана момындарға рахмат. Құр'ан-ы Каримде міндеттегі мақсаты шифа кітебі екен туғанда. Адамдың жүрегін, руханиятын, ниетін, пейлін, мүнөзін, қалосын, көзқарашын оңдой тұрған, дарылай тұрған шифа кітеп Құр'ан. Адамды оңдой тұрған кітеп. Руханияттың дарысы. Бүткіл азыр адамдардың руханиятын, барды құлқ мүнөздерді дарылай тұрған кітеп Құр'ан-ы Карим. Ва рахматул муъминин, бардық адамзатқа жолдама, бірақ өзгөчө иман келтірген момындарға Құр'ан-ы Карим рахмат. Алланың райымы жай. Құр'ан оқығанда Алланың райымы жауап атат деген сезім менен оқыш керек. Аллаға жақындап атам деген сезім менен оқыш керек. Құр'ан оқытқанда, әрбір аятты оқытқанда шашылбай, ар жақ бер жақта алақсыбай, біз Аллаға жақындап атамыз. Қашан Құр'ан оқисақ, Құл хуаллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид ва лам юлад, ва лам якун лаху куфуан ахад. Аллаға жақындап. Пенде Құр'ан менен Аллаға жақындайды. Құр'ан менен жақындағандай, bir дағы башқа амалдар менен андай жақындай албайды. Ошон үчүн Құр'ан оқығанда, мен Алла Таалаға оқып беріп атам деп. Құр'ан оқығандың өзінің әдептері бар туғанда. Дарат менен Құр'ан қармалады. Даратсыз Құр'анды қармағанға болбойды. Ғусулсыз болбойды. Құр'ан дарат менен қармалады туғанда. Дарат менен. Себеп Құр'анды қармаған ибадат. Құр'анды қараған ибадат. Қармаған қолдың ибадаты, қараған көздің ибадаты. Оқуған тілдің ибадаты. Ұққан құлақтың ибадаты. Амал қылған бардық дененің ибадаты. Құр'ан-ы Карим. Алла Субханаху ва Тааланың кітебі. Шон үшін оқығанымызда мисвак менен дейді. Болса кішіне атыр сеуіліп, таза киімді киіп, қыбланы қарап, bir мусордың жанына отырып алып оқи бермеш керек. Жол болса баняда, таштандыда, ажатханаларда оқығанға болбойды Құр'анды. Құр'ан таза жерде оқылынады. Таза, алхамдулилля, тазаланып оқылынады. Әдеби менен шашылбай оқылынады, мәни беріп оқылынады. Алла мені Құр'анымды ұғып тұрады деп оқыш керек. Жаратқан Алла Таала ұғып тұрады деп. Дуамды ұғып тұрады. Мені намазымды көріп тұрады. Жаратқаннан бұл ибадат, ихсан сыфаты. Ан та'будаллах кааннака тарафа фа иллам такун тарафа фа иннаху ярак. Жабраил періште пайғамбарымыздан ихсан емне деп сұрағанда пайғамбарымыз үшін жауап берген. Алланы көріп тұрғандай ибадат қылу. Бұл болса Алла мені көріп тұрады деп ибадат қылу. Демек Құр'анды оқығанда Алла мені көріп тұрады, мені сөзімді ұғып тұрады деп оқышымыз керек. Момындарға рахмат. Алланың райымды болу. Инналлазина ятлуна китаба Аллахи ва акамус салата ва анфaqu мимма разақнахум сирра ва алания ярджуна тижаратан лан табур. Шек күмөнсүз Алланың китебин оқып, намазы тұрғызушы, жана Алла айтат, біз берген ырыскыдан сарпташса жашыруун жана ашкере. Ошол адамдар үмүт кылышат. Тижаратты лан табур, зиянға учурабай турган, эч качан зиянға учурабай турган пайда буларга берилет да. Мына ушуга үмүт кылгандар ушулар болот. Аллаху наззала ахсанал хадис китаба муташабиха масания تقشعر منه جلود الذين يخشونه
يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Allah Taala sözlerin en çıraylısı Allah'ın sözü Kur'an. Sözlerin en çığını Kur'an. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَد۪يسًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلًا. Allah'dan ötken çınçıl var bu. Allah Teala'nın sözü. Doğanlar, bu sözlerden mırzasın. Sözlerden en çıraylı, en tuğra, en adiletli Allah Teala'nın kitabı Kur'an. Allah Subhanahu wa Teala'nın kitabı Kur'an. Bu cönöke kitabı muteşabihe masaniye manileri karasanız okşoşup ketken biri-birine biri hakikati bölük. Beyişli sikir kıl kerek, tozokta aytıp adam balasına aytıp kerek, bir mağda cinderdi masalını aytıp kerek. Жақшылықты айтып, анан жамандықты, соопты айтып, анан күнөөнү, жарыктыкты айтып, караңгылыкты. Кур'ан-ы Карим ушунду кайтара турган, бири-бирине окшош келген, ушундай мазмунду айтат адам баласын. Себеп дегенде карап, жакшылыкка үмүттөндүртөт. О арам нерсе жамандыктан коркутат. Бул Кур'ан-ы Каримдин мизажы ушундай буну. Мүнөзү ушундай Кур'андычы. Адам баласын машаалла көңүлүн көтөрө турган, үмүткө алып келе турган. Öz roblarından korkon Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın zikrini aların jüröktörü jana terileri jumşargan. Mına uşul Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın hidayati kimge kalasa Allah'tan hidayat beret. Albatta kimni jaratkan Allah Ta'ala madaştırgan bolsa, anı toora jolga saluvchi hech kim jok. Abu Umama radhiyallohu anhudan aytdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadi: "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah shafi'an li ashabi." Ravahu Muslim. Kur'an okuğulan, tuğandar. Kur'an okuğulan keni kıyamet günü okuğan kişiye Kur'an şafaat kılıcı olup geldi. Kim Kur'an okusa, Kur'an oşağa şafaat kılar. Kança yolu okusa, elbette ihlas menen okup, Tuğra okuğanga hiç kanday kıyınçılık emas kişini meynet kılıp, tamgalarda oңдоп, өзүнүн жайынан чыгарып, имамдарга, карыларга бир өткөзүп берип, мен Фатиха сүрөмдү угуп коюңузчу, Ихлас сүрөмдү бир угуп коюңузчу деп. Бүгүн ушундай сураган киши жок, үммөт жок. Мен сеникин угуп коёюн деген дагы жок. Меникин угуп коюңуз деген деле жок. Болосо биз үммөттүн иши ушул болуш керек. Биринчи мен Фатиханы окуйчу, анан сиз окуңуз. Anan işti başlayın. Gengizem ihlastan başlayın. Ya. Allah. Uşunçaydı Kur'an-ı Kerim kıyamet günü okuyan kişilerge li ashabihi ne o şafi' bunda aytkanda şafaat kılıcı olup keledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: "As-siyamu vel Qur'anu yeşfa'an lil 'abd." Orozo jana Kur'an pendege şafaat kıladi ekan tuganda. Yaqulu siyam oroza aytatkanda Robbi inni mana'tuhu ta'am wa sharab bin nahar fa shafi'ni fi. O Robbim, men bunu gündüzü tamak jegenden, içkenden tıyı salıp koydum. Oşonduktan meni şafaatımды kabul kılçı dep oroza aytat ekan. Wa yaqulu Qur'an aytadigan Robbi inni mana'tuhu nawma bil layl fa shafi'ni fi. Qur'an aytadigan O Robbim, men bunu tünü uykudan kaldırdım. Uqtatpay uşu meni okudu. Kur'an aytıp ketdi. Oşonduktan men şafaatımды kabul kıl deytken. Jıyıntığında ne deydi? Fa yushaffa'an uşu eko'nun şafaatı kabul bolot eken. Demek orozonun dagı, Kur'andın dagı şafaatı kabul bolgan turganda. Kim orozo tutsa, ertege orozo şafaat kılıp kolundan garba beyişke alıp ketет. Kim Kur'an okup yürse, ertege Kur'an kolundan garba beyişke alıp ketет. Şafaatı kabul bolgan. Cabir radhiyallohu anhu'dan rivayet var. Peygamberimiz aytgan: "El-Kur'an şafi'un, muşaffa'un ve mahilun, musaddaqun. Men ja'alahu amamahu qadahu ila'l cennet ve men ja'alahu khalfa zahrihi saqahu ila''n nar." Ravahu İbn Hibban.
Kur'an şafaat kılıuçu, şafaatı kabul bolgon, talaşuuçu, tasdыкталган. Kim Kur'an'dı aldığa koysa, anı beyişke жетелейт. Kim Kur'an'dı özünün артына koya turgan bolsa, anı dozokka айдап барат. Kur'an'dı aldığa koysanız, Kur'an sizni beyişke жетелеп берет. Kur'an'ды Құдай сақтасын, артына қойған мәнісі қандай? Амал қылмай. Алдына қойғанды мәнісі амал қылып алдына қойған болса, Kur'an bunu beyişke жетелейді. Егер де артына қойып қоя тұрған болса, таштап қойды, амал қылбай қойды. Анда Kur'an bunu dozokқа айдап береді дейді. Dozokқа айдап береді. Bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytат, kim Kur'an'da okup amal kılsa adalın adal, aramın aramday bilse, Allah onu beyişke girgizet. Cana özünün üybülösünün 10 kişiye şafaat kılganға Allah'ım hukuk beret. Alardın barına dozok vacip bolup kalgan deydi. Qarаңыз туған Kur'an-ı Kerim'de okup, ağa amal kılıp, adalın adal dep bileydi. Kur'an-ı Kerim'den adalı kıyamet günge çeyin adal. Kur'an kaysı nerseni aram dese kıyamet günge çeyin aram. Anı hiç kim özgört almay. Anı hiç kim özgört almay. Құдай сақтасын, динден шығып кеткен қорқыныш болады туған. Allah adal degende aram degen öte çoğun günü. Aram degende adal degen öte çoğun günü. Şunun için Peygamberimiz men qara'al Kur'an fastadharahu ve ahalla halalehu ve harrama haramahu adkhalahullahu bihil cennet. Kim Kur'an-ı Kerim'de mınaki okup andan kim amalla turgan bolsa, adalın adal, aramın aram dep bildi mi? Oşu amal kıldı. Adalını atkardı. Aramından saktandı. Allah oşunu Kur'an arkalı Allah Teala'nı beyişke girzetken. Cana özlere beyişke girmeyken. Özünün tuğandarından, jakın tuğandarından 10 kişini beyişke alıp beretleri. Kança kişini? 10 kişini. Alarda her biri o beyişke giretilen kişileri mesele. Her biri dozokko girgenge çeçin çıkkan ele. Boldu, bunlar dozokko degen. Oşonda dozokko giretilen çeçim çıkkan kişilerden onu tandap durup beyişke alıp beretken. Ne degen keremet? Kulluhum kod vacebat lahun nar de. Her birine dozok vacip bolup kalgan, oşo onu bolgonda da aşarata min ahli baytihi özün üybülö bala çakası tuğandarından da, en jakındarından. Şunun için Kur'an-ı Kerim'de tuğanlar bizdağı jattaydı, okuylu, amal kılaydı. Ana, adalın adal de öyle bu dünyeden ötken bolsak, aramın aram de öyle bu dünyeden ötken bolsak, bunları karakterimiz Allah oşo adamды beyişke girgizet. Jana beyiş dozok vacip bolup kalgan tuğandardan onu kutkarıp, mındaç aytkanda şafaat kılıp beyişke alıp ketкен hukuk beretken de oşo. Kur'an'ın hurmatına hurmatı üçün hukuk berile degen. Allah Teala mümkünçülük beretken. Özünden emez, tuğandarından onu dozok vacip bolup kalgan. Oşonu alıp ketкен. Bu rivayet Tirmizi'de, İbn Mace'de gelir. Ali İbn Abi Talib radıyallahu anhu da. Peygamberimiz hazır. Aytat hayrukum men ta'allama Kur'ana ve 'allama. Sizlerden en жақшыңар Kur'an'ды үйренген, жана үйреткен. Şunun için inşallah жашообузда turganlar ömrümüz ötüp baratat. Жашообуз кыскарып baratat, ahiretke жақында baratабыз. Жашообузда söz ушудан дагы bir үлүш алайлы. Жақшы адам болуш үчүн Peygamberimiz aytıp koydu, sizlerden en arаңарда жақшыңар kim? Kur'an'ды үйренген жана үйреткен деп. Başka nerseni kıla almasak dağı, Kur'an'ды үйренip alayın. Kur'an'da kiçine olsun birögö, bir tamga olsun öğretip koyayım. Bir sözüm olsun, bir süre olsun öğreneyim. Bir süre olsun öğreteyim. Bir süre. En kiçinekey süre. İhlaslı tura okuğandı öğrenip alınız. Başkalarga öğretip koyunuz, uşun arasına girip alasın. Hareket kılınız mı inşallah? Barımız mı? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem
Уқба ибн Амир разиаллаху анху риwayat, хаража Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ва нахну фи суффа. Biz bir жолу Мадинада Суффа, Масжид Набавиде Суффа деген жери бар. Ошол жерде отырсак, пайгамбарыбыз чыгып келди дагы айтты дейт да. Ayyukum yuhibbu an yaghduwa kulla yawmin ila Buthan aw ila al-Aqiq fayati minhu binaqatayn kawmawayn fi ghayri ismin wala qati rahim. Araplarda tö bağlanat. Buthan деген базардын аты. Акиқ деген дагы базардын аты. Андан кийин ошо чоң айтып атат да пайгамбар, силердин кимиңер дейт, күн сайын эрте менен Бутхан деген базарга барып, же Акиқ деген базарга барып, ошол жерден эки төө, болгондо дагы өркөчтүү, семиз, ушундай чоң төөнү, эң баалуу төөнү алып келсе, эч бир күнөөсүз, эч кандай туганчылык түзбөстөн ушуну жакшы көргөн араңарда барбы деди эле. Сахабалар айтышты, я Расулуллах, биздин баарыбыз ушуну жакшы көрөт. Куллунан юхиббу залика dedi. Пайгамбарыбыз айтты, бирөөңөр мечитке барып үйрөнсө, же болбосо Алла Тааланын китебинен 2 аят окуса, бул ошол 2 төөдөн жакшыраак. Эгерде 3 аят окуса, 3 төөдөн жакшыраак. 4 болсо 4, ошентип төөнүн сандардын баарынан жакшыраак деп койду. Демек караңыз, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам эмне деп сиздерге биздерге кызыктырып атат. Базарга барып, ошо 2 төөнү эч бир күнөөсүз, эч бир жаман нерсесиз, туганчылык түзбөстөн сатып алып келсеңиз, канча ошондой барып жөн эле сизге белек берсе, канча сүйүнүп келесиз. Мечитке келип туруп 2 аят окусаңыз, ошонун 2 төөнүнөн жакшыраак. 2 төөнүн белегинен дагы жакшыраак. 3 болсо 3 төөнүкү, 4 болсо 4 төөнүкү. Ошо тугандар, мечитке келип, бир аз убактыбызды бөлүп коелу, bir ayat үйрөнүп кетейли, 2 ayat үйрөнүп кетейли, 3 ayat үйрөнүп кетейли, колубуздан келишинче бар. Абу Зар разиаллаху анхудан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, ey Абу Зар dedi. Sen bilesizmi muna? Erte менен барып bir ayat Allah'ın kitabından үйрөнсөң, sen üçün 100 rekat namaz okugandan жакшыраак. Bir ayat Kur'an'ın bir ayatın үйрөнгөн 100 rekat namaz okugandan жакшыраак. Kança? 100 rekat kaçan okutasın? 100 rekat. Aytıdır. فَتَعَلَمَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ 100 رَكَعَةٍ. Bir ayat үйрөнүп койгону 100 rekat namaz okugandan жакшыраак. وَلِأَنْ تَغْدُوَ فَتَعْلَمَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ وَمِنَ بِهِ أَوْ لَمْ يُعْمَلْ بِهِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ 1000 رَكَعَةٍ. Ravah İbn Mace. Egerde ilimden bir bab, mındaç aytkanda darattın, je namazdın, je bolsa kosuldun, je bolsa kanday bir adal sodanın bir uşu bir temany толук үйрөнө турган болсоңуз, ал 1000 rekat namazdan жакшыраак. Мынакей Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтканы, bir ayat үйрөнсөңүз 100 rekat namaz окугандан жакшыраак. Ал эми илимдин bir темасын, bir бабын үйрөнүп отурган болсоңуз, бул сизге, мисалы мен орозонукун үйрөндүңүз, ажылыктын үйрөндүңүз, кандай болбосун, бул сизге 1000 rekat namaz окугандан жакшыраак сооп берет. Allahu akbar. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, "Ман караал Кур'ан ва амила бихи." Ким Кур'ан окуп ага амал кылса, "Улбиса валидаху таджан йоман кияма." Кыямат күнү ата энесине таж кийгизилет экен. "Доуху ахсан мин доу шамс фи буюти дунья." Анын таждын нуру мына күндүн нурунан дагы нурлуу дейт. Эгерде ушул күн сиздин үйүңүздө болсо, мына дүнүйөнүн үйлөрүндө болсо, "Фама даннукум биллази амила бихада." Эми айтыңызчы сиз, эмне деп ойлойсуңар? Эгерде ким амал кылса, ага кандай мамиле болот дейт. Раваху Абу Дауд ва Хаким. Карап туруңуз, будан эмне деп атат? Ким Кур'ан окуп ошого амал кылса, Алла Тааланын бере турган сыйлыгын угуңуз. Алла Таала ошол баланын ата энесине өзүнө туруп туруңуз. Азыр өзүн башкача сыйлайт Алла Таала.
ата енесине мына күндүн дагы нурунан нурлуу таж кийгизет экен. Кыямат күнү Алла Таалам таж кийгизет экен. Атаңызга дагы, апаңызга дагы экөөнө тең. Күндүн нурунан дагы нурлуу. Эгерде азыр күн ушунча узактан ушунчалык нурлуу болуп атса, биздин үйүбүзгө кирип келсе канча нурлуу болот? Дагы нурлан. Болсо 15 миллион километр узак болчу. Ушу бизге келе турган болсо канча? Ушундай сыйлайт экен Алла Таала Кур'ан окуп амал кылган кишинин ата энесине. Эми Алла Таала өзү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам суроо коюп атат. Сиз кандай деп ойлойсуз? Ким окуп амал кылса ага кандай сыйлык берет Алла Таала? Мындан дагы улуу сыйлык берилет деген сөз да. Түшүндүңбү? İkinci hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Men qara'al Kur'ana ve ta'allamahu ve amila bihi ulbisa validahu yawmal kıyameti tacan min nurin daw'uhu mislu daw'i şems ve yuksa validahu hullatayn la taqumu lahuma ad-dunya fayaqulani bima kusina hada fayuqalu bi akhdi waladikuma al-Qur'an." Ravahul Hakim. Kim Kur'an okusa, jana anı үйрөнсө, Kur'an okugandan keyin anı Kur'an okugandan keyin taallama, anı jakşı үйрөнсө, manilerine ve amila bihi amal kılsa, ata enesine kıyamet günü tac giygizinler, nurdan tac giygizinler. Anı nuru gündün nurundan dağı nurlu. Jana ata enesine iki giyim giygizet eken. Al iki giyimi бүткүл dünyanın bu akçası ağı turbayt eken. Bağısı oşonca eken. Dünyada kança ton altın var? Kim bilir? Жердин üstünde kança, жердин астында kança? Kança dolar var? Kança gümüş var? Kança dünyada baylık var? Oşonun bardığını biriktirseniz, beyiştin giyimine tatыбайт. Жетпейт beyiştin giyimine. Kim Kur'an'da okup, amal kıla turgan bolsa, oşonun ata enesine Allah oşonda giyim giygizet. Tac özünçö, giyim özünçö. İki giyim. Ildı jagına, üstü jagına. İki. Allahu akbar. Allah uşunçalık bağlılığını aytады Peygamber. La taqumu lahuma dunya. Oşo iki giyimge bu dünyanın baası turbayt. Жетпейт. Milyard deseniz daha sanbapa, trilyard deseniz, 1 milyard kayaka etsen getseniz. Anan keyin Allah ata enesi aytат экен. Эмнеге бул кийим бизге кийгизилип атат? Эмне кылганыбызга бул сый урмат кимден дегенде периштелер айтат экен. Bi akhsi waladikumal Qur'an, силердин балаңар Qur'ani Karimди үйрөнүп амал кылды, ошон үчүн дейт. Ошон үчүн иншалла баарыбыз ниет кылайлы. Балдарыбызды кары кылайлы, кыздарыбызды кары кылайлы. Алхамдулилlah. Мынандай сый урматты көргүңүз келсе, эртеге кыямат күнү анда бүгүн кичине аз-маз инвестиция кылып коелу. Тияктан алабыз аны. Кандай дедиң аны? Тиякта кичине көңүл буруп коелу, маани берип коелу. Аракет кыла берели иншалла. Кур'ан өлгөнгө чейин турган. Бул мисалы 5 жыл окуп коюп таштап кое турган, 10 жыл окуп коюп таштап кое турган нерсе эмес. Өлгөнгө чейинки бул жолдон бул. Өлгөнгө чейинки бул китеп Кур'ан. Ошон үчүн иншалла биз шашылбай акырын жаттап кете берели. Өзүбүз деле окуп кете берели, жаттап кете берели. Канча жашасак да 70-ке чыгабызбы, 80-ге чыгабызбы, проблема жок. Бирок жаттап кете. Көз коркок, кол батыр дейт биз. Ошон үчүн ойлошуңуз мүмкүн. Качан жаттайм кандай? Проблема жок. Allah berem dese jönün. Alhamdulillah kim niyet kılsa Kur'an'da özüm jattayım depçe, bирок hareket da kıldı, jattaganга чейин de dünyadan ötüp ketти. Allah erteye kıyamet günü jattaganların katarında tiriltetkeni. Kur'an jattaganların katarında. Oşon üчүн biz özübüzdүn baldarыбыздан эмес, ата-энелерибизди да ойлоп коелу. Biz dagı misali balabız bizge эгерде ушундай улуу сыйлы Алла Тааладан алып берип турган болсо, biz dagı ата-энебизге ойлойлу, ниет кылайлы.
Қаласа иншалла мен дағы атама таж кигізем, мен дағы апама таж кигізем, мен дағы мына пайғамбарымыз айтқан ең ұлы сый шындай алла тағалам киімдерді кигізеді екен. Баланы Құранға жөн эле Құран оқып қою емес, жаттап қою бере тоқтап қою емес, Құранға амал қылу ұмытпайды. Құранға амал қылу. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтып атат: "Ман қара ал-Құран ва таалламаху ва амила бихи." Амал қылса, егер Құранға амал қылбаса, Құдай сақтасын. Ана Құран худжатун лака ау алейк. Құран сіздің пайдаңызға дағы, зияныңызға да іштеп қояды. Құранға амал қылса, только пайдасына, Құранға амал қылбаса, аның зиянына. Ибн Аббас разияллаху анхумадан риваят бар. "Ман қара ал-Құран лам юрат иля арзалил умр." Құранды оқыған адам алжыған авалға қайтарылбайды дейді. Көп ғалымдарымыз айтып келгенде мындай депчи: Құран оқыған адам, альхамдулилля, дайым оқып жүрсе, ол ақылдан алжыбайды екен да. Мүмкін емес та. 90-100-ге шыққанда дағы ақылы жайында. Құранның берекесі менен. Қанша деген адамдар қарылар өткен. Бирөө да ақылдан ажыраған емес, алжыған емес. Қанша деген миң деген бұларчы. Ошон үчүн иншалла Құран менен дос болойлу. Ким менен дос болойлу? Құранды эч качан таштабайт, достугун таштабайт. Башка адамдар таштап коюшу мүмкүн, тияктанчы. Бирок Құрандай дос жок. Құрандай чынчыл жок. Құрандай сизге кайрат кылган, шерик болгон эч Құран менен дос болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтат: Кыямат күнү бейиште ошо Құранга карыга айтылат экен: "Иқра варқа вараттил кама кунта тураттил фид дунья, фа инна манзилак инда ахири аятин тaqra'uha." Раваху Абу Дауд ва Ибн Маджа ва Тирмизи. Оқу, көтөрүл. Бу дүйнөдө кантип сен токтоп тажвид менен окуйт элең. Кудду ушундай бейиште окуун дейт. Анткени сенин даражаң, мартабаң акыркы окуган аятыңда. Мындайча айтканда, адам баласы Курандын канча аятын билсе, ошончолук бейиште даражасы болот. 10 аят билсеңиз 10 даража. 100 аят билсеңиз 100 даража. 1000 аят билсеңиз 1000 даража. 6000 аят билсеңиз 6000 даража. 6000'den ашык аят бар Куран-ы Каримде. Ошон үчүн туугандар, келиңиздер. Биз канчалык аятты көп жаттасак, амал кылганга аракет кылсак, иншалла мынакей окуу көтөрүл дейт. Аятыңызга билген, жаттаган аятыңызга жараша көтөрүл. Ошон үчүн мээбизди ар кандай мусор менен толтура бербей, кичине нур менен толтурайлы. Кандай дедиңиз? Болсо мына телефон түркү бизге мусор гана толтурат да мээги. 3 saat, 4 saat, 5 saat мусор толтуруп, каяна Куранга киргизебиз билбейм. Бирок Куран ушундай кереметтүү, 1 saat берип коюңузун, 3 saat мусор тазалап коет. Кандай дедиңиздер? 1 saat берели Куранга, тазалап коет. Тазалап коет Куран. Күчү ушунча. Азыр. Ушул жерде азыр токтотуп турайлы. Сабакты, суроолорго жооп берели. Буюрса, иншалла кийинкисинде улантабыз. Бирок негизи туугандар азыр суроо жооп көтөрүүдөн мурда баарыбыз иншалла мен дагы сиздер дагы ниет кылайлы. Кудай кааласа иншалла Куран окуп жашайбыз иншалла. Мисалы жатаарда бүгүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Алиф лам сажда табарак сүрөлөрүн окумайынча жатпайт эле. Кайсы? Мүлк сүрөсүн. Кимде ким ар түнү мүлк сүрөсүн окуп жатырса, ага кабыр азабы болбойт деген. Не болбойт дегени? Кабыр азабы болбойт.
Mülk suresi 30 ayattan turadi. Qancha ayatdan turadi ekan tuğanlar? 30 ayat. Mülk suresi, Suratul Mülk, Tabarak deb qo'yamiz biz. Tabarakallazi biyadihil mulk deb boshlanadi da. Kim oşun her türlü Şam'dan keyin, Kuptan'dan keyin Lipoy bileymi 30 ayat tezele okup koyasın. Oku öyle cürseniz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in rivayette aytkanı ağa kabir azabı oldu. Ne oldu deydi? Kabir azabı oldu. Bu sürenin adı Mani'a. Sahabalar şunu atab koydular. Emne dese toskuç. Emne dense kabir azabına tosa turgan süre. Qur'onda 30 oyatdan turgan sura tushgan. Kim har kuni o'qib yura turgan bo'lsa, ağa qabr azobi bo'lmaydi deb payg'ambarimiz rivoyatida keladi. Shuning uchun Mulk surasini o'qiylik chatardan. Buni tunda o'sha o'qib qo'yasiz. Amanar Rasul. Baqara suraning oxirgi 2 oyat. Amanar Rasul bima unzila ilayhi min robbihi wal mu'minun كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Şu iki ayet. Allah Teala'nın arşının kazınasından çıkan ayetler. Peygamberimize ulu kuşkavar menen kuşkavarlar. Şu iki ayette okusanız tünü boyu жетişti. Bardıq jamanlıktan saqlaganга жетişti. Түнгі ibadat ança-munça қалып кеткен болса, tahajjud жана башка жетишти. Soğuk qancha керек болса, ошо жетишти. Улуу заттар айткан. Hazret Umar razıyallahu anhu жана Али разıyallahu anhuдан болуш керек. Аташпасам. Biz ойлойбуз дейт. Biraz акылы бар киши ушул Бакара сүрөнүн акыркы 2 аятын окубастан уктабаса керек деп ойлойбуз. Biraz nesi var? Biraz ele, көп эмес. Akıllı var kişi değil, biraz da akıllı var kişi. Şu iki sürünü, iki ayattı. Bakara sürünün en akıllı. Şunu okuvastan turup, uktavasa gerek de boylayıyoruz. Biz yani okuvayla uktavasa kanday oldu mu? Kayakı gireriz onu. Çatayız mı inşallah? Çatar da. Ayat-ı Kürsü'nü okuylu. Fatiha'nı okuylu. Özgürçe İhlas, Felak, Nas. Şu üç yönü, 3 yol okup dem salayım. Özü başka gözünde. Kayıqlık, dem salıp, anacak. 3 yol okuysun. Bu da Kur'an. İhlas, Felak, Nas. Şularda inşallah bilip atağız mı? Emi uşul tuğandar Kur'an'ın azık başında aytkan, kiçinike sürelörden imamga tapşırıp, qarılarga, alımga tapşırıp, oңдоп alaylı. Ne kılıp alaylı? Oңдоп alaylı. Sebeplerinde biz hazır köpçülüğüzçe, mынау Kırgız, Orus tamgası menen жаттаганбызда, Arap tamgası Arap berisi menen emes da. Ошон үчүн бул жерде Арабтарда эле мисалы зыдан 4 бар. Я. Дот, зо, зал, за депчи. Окшоштоо болгону менен маанилери бөлөк. Махраж деп коет, чыга турган жайлары бөлөк. Ушунчу кичине болсо дагы kim biri okusa, ошо угузуп берип, үйрөнүп алайлы, азбазчы, ажыратып алып. Сыдан эле 3 бар буларда. Эч кандай кыйын эмес. 28 тамгасын оңойлуу үйрөнүп алсак болот. Аз как раз адамдарга жайкы каникулдарда, бош убактарда болуп калат. Асырда келип, жоосу имам менен сүйлөшүп, же каракелери менен сүйлөшүп, саат канчада ишет, эрте менен багындаттан кийин жарым саатпы, же 15 мүнөтпү, же болсо асырда жумушуңуз болуп калса, мен же болсо кечинде деле Бирок убакыт маани берели. Бизге эч кандай медресенин деле кереги жок. Мына медресе. Мына мечит биздин медресе. Үйдөн тамак ичебиз, келебиз, үйрөнөбүз, кайра кетебиз. Кичине эле биз кайрат кылып койсок, 1 ай кетет, 1 ай. Сентябрга ишенип коюңуз. Куранга түшүп калабыз баарыбыз. Куранды мынандай эле окуп калабыз, ачкан жерден окуйбуз. Ошо баарыбыз иншалла ниет кылайын. Ниет бар иншалла. Qana Kur'an үйрөнөм деген кол көтөрсөнчү ошо. Арифесин,
Алла Таалам кабыл кылсын. Бекем ниет кылып. Мейли. Жакшы суроо берди. Кээде жумуш кылып атканда Куран коюп коебуз. Кээде дүкөндөргө кирип калсаңыз Куран коюп койгон болот. Адепсиздик болот. Куран койгондон кийин кулак салыш керек, угуш керек. Куран коюп коюп бияктан акча санай бере турган андай сөз эмес. Мисалы, бул Куран Алла Тааланын сөзү деп атабыз. Угуп туруңуз. Атаңыз же апаңыз сиздин бул дүйнөдөгү эң сыйлууңуз. Сизге сүйлөп атса, сиз башка менен сүйлөп атсаңыз, не дейт апаңыз? Бала, мен сага айтып атам, укса? Атаңыз не дейт сизди? Ата-эненин сөзүнө көңүл бурбай, башка иш менен алектенгенде адепсиз деп билебиз. Алланын сөзүнө кандай? Ошентип турганда, иншалла, Куранды койгондо угуп жашат. Жаштагы бирөө сүйлөшөйүн деп калып, токтотуңуз. Көңүл буруп, не дейсиз? Кандай дейсиз? Сүйлөштүңүз, бүттүбү? Куранды кайра коебуз. Зерикпей. Мен адам чарчаганда жатып алсам мен. Бирок угуш керек. Машинеге койсоң да угуш. Угуш керек. Алла Таала Куран-ы Каримде өзү айтканы, Алланы силер эстегиле, жатып алып, жамбаштап, басып, туруп, кандай болсо да, Алла Субхана ва Таала угуш керек да. Кандай болчу? Эми ден соолугу жакшы болсо туруп окуш керек. Эгерде ден соолугу бели ооруп атса, жатып алып окуса болот. Ата Курандын адеби отуруп окуш керек. Жок, Куранга эсептелбей алат. Албетте сооп берилет, пайдасын аласыз, илимиңиз жаңырат. Бирок Куран-ы Каримдеги араб алифбесин окуганда ар бир тамгага 10 сооптон берилген, андай берилбейт. Адым киши мыналарды окуй тургандар кандай дейсиздер? Аллах спецсек мына суроолорго алып кетет да. Assalomu alaykum ustaz. Men sizga bir narsani aytayin dedim. Menin mayıp ejem бар болчу. Ал төшөктө 27 жыл жатты. 2 жашында эле буту сынып жарабай калган. Ошентип буту аябай ооруду. Мындайча айтканда 27 жыл буту катуу ооруду. Ошентип 29 жашка чыгып 10 күн мурун өтүп кетти. Сураңыз, дуа кылып коюңузчу. Алла райымына алсын. Алла Таалам жайын жаннаттан кылсын, ыйманын саламатта кылсын. Дагы бир сураныш, мен бизнесмен болгум келет. Күзүндө 9 класска көчөм. Апам 9ду бүтүп медресеге бар деп жатат. Мен өзүм Кыргызстан Ислам университетине окугум келип жатат. Буга кандай дейсиз? Негизи менин такыр каза намазы жок, бул дүйнөдөн өткүм келет. Алла кабыл кылсын, жеңил кылсын. Кыргызстан Ислам университетине тапшырганыңыз жакшы болот. Кыргызстаныбызда алхамдулилlah көзгө басар бир университетибиз бар, Ислам университетибиз. Бир топ институт, бир топ медреселер бар. Биздеги азырында Кыргызстан Ислам университети эң жогорку окуу жай. Окусаңыз өтө жакшы болот. Кредит арам деп айтылат. Бирок ушул мезгилде көпчүлүктө кредит бар. Муктаждыктарын бүтүрүп жатат. Мисалы кредит алып, үй салып алып, үйдө жашаганча төлөп жатат. Же машина алып, такси кылып, үй бүлөсүн бакканча бөлүп төлөйт. Буга кандай карайсыз? Кредит өзү жакшы эмес турган. Бүгүн анча мынчасы сүйүнүп атканы менен көпчүлүгү кайгыда. Сиз айтып аткандай эмес. Канча деген үй бүлө талкаланды, канча деген өмүр талкаланды, канча деген нерв талкаланды, канча деген ден соолук талкаланды. Сиз аны билбейсиз. Ошонун баардыгы кредиттен болгон эме. Бүгүн Кудайга шүгүр Кыргызстанда жумуш орун жайлары өтө көп. Кичине эле кыймылдаган ачка калбайт. Менин жекече сиздин бир тууганыңыз катары, мусулман бир тууганыңыз катары айтайын, кредиттен узак болуң. Мүмкүн болушунча албаң.
өтө зарыл болуп калганда, ошондо дагы ислам принцип каржылоолору бар. Азыр мисалы мурабаха деп коет, машинелерди. Ошо менен да алсаңыз болот. Өтө зарыл болуп калганда. Болбосо жөндөн алып, бизнесимди кеңейтейин, чоңойтойн, өзгөчө той кылам, аш берем дегенге вообще кредит албаш керек. Менин 4 кызым бар, азыр боюмда бар. Уул төрөп алайын деп, уул төрөп алайын, дуа кылып коюңузчу. Уул болсо атын Мухаммад коебуз, иншаалла. Рахмат, Аллахым разы болсун сизден. Алла жеңил кылсын, машаалла. Кимде Алла Тааланын берүүсү экен да. Кээ бирлерине уулдарды берет экен, кээ бирлерине кыздарды, кээ бирлерине аралаштырып, кээ бирине такыр бербейт экен. Курандын айтуусунда да, иншалла Алла Таалам сизге да жеңил бошонуп алыңыз. Алла Таалам уул берсин, амин. Биз күйөөм экөөбүз кафе иштетебиз. Мен кафеден күйөөмөн сурабай эле менин акым деп акча алам. Ошол акча адалбы мага? Чогуу иштеткенден кийин чогуу эле кылганыңар жакшы. Атак иншалла өзүңөрдүн канча акыңар болсо алсаңар мисалы адал. Бирок семейный бюджет, үй бүлөлүк келечеккеч бул эртеби кечки зыян кылышы мүмкүн да. Жакшырынып атат, ал өзүнчө, ал дагы мен акым деп өзүнчө алса, сен дагы мен акым деп өзүнчө алса, кандай? Экөөңөр бир адам катары да. Биздин мазхабта аялдар умра ажыга махрамы менен барыш керек го. Бирок умрага аялдар махрамы жок эле барып жатышат. Мунун күнөөсү болбойбу? Болот. Туура айтасыз, Ханафи мазхабта ажылык болсун, умра болсун, буга туугандар сөзсүз махрам керек. Махрамы менен барыш керек. Махрамсыз барса күнөө болот. Устаз, мен өзүмү эки жүздүү болуп калдым. Эч эле зикир, дуа, намазга бекем боло албайтам. Күйөөм да Россияда даватка чыкпай калганбы билбейм. Ошого кандай оңолсом болот? Алладан сураш керек. Жараткан Алладан чын жүрөктөн кайра сураш керек. Бир эмес 3 жолдан айтыш керек. Я Алла, мени кечир, я Алла, мени кечир, я Алла, мени кечир, жүрөгүмдү мунафыктыктан тазала, зикирге бекем кыл, зикирге сүйүү бер, зикирге тоофик бер, жакшы амалдарга деп бардыгына. Эң караңыздар да, сырдын бардыгы дуада. Экен? Биз жараткандан сураганыбыз азайып кетти да. Алладан канчалык дуа азайса, Аллага болгон ишеним азаят. Канчалык алсыраса, Алла менен болгон байланыш алсырайт. Ошон үчүн дуага туугандар бекем ишениш керек. Ихлас менен, бекем ишеним менен дуа кылыш керек. Шектенбей дуа кылыш керек. Бекапар болбой дуа кылыш керек. Намазда кантип бекем болсо болот. Даватка чыгып жүрүп чыкпай, бул биринчи сурооңуз бул. Намазга кантип бекем болсо болот. Намазга намаздын фазилетин көбүрөөк окуш керек, башкаларга дават бериш керек. Алладан дуа кылыш керек. Ушу менен намазга бекем болобуз. Даватка чыгып жүрүп чыкпай калса эмне болот? Иманыңыз алсырайт, такваңыз алсырайт. Даватка чыгып жүрүңүз. Болсо мына дүнүйө өзүнө тартып берет да. Жолдошум Россияда 1 жыл жүрүп келет. Күнөө болбойбу, Алла разы болсун. 1 жыл узагыраак болуп калат. Болсо чогуу иштегиле Россияда, же болсо жолдошубуз бияка келип чогуу иштегиле. Үй бүлөлүк караңыздар, үй бүлөлүк мамилегечи 1 жыл, 2 жыл жүрө бергендер залакас тиет. Тиякта ал деле адам, бул жакта аялы деле адам, ысык жан. Ойлойт, акча эле которуп койсом иштер бүтө берет окшойт. Бала чака жашай берет, мындай. Жок. 4 ай. Максимум 6 ай болду. Кайра кайтыш керек. Бала чака менен чогуу болуш керек. Менин балам үйлөнүп 2 баласы бар. Келин же бизди же баламды сыйлабайт.
балам ажырашам, бул оңолбойт окшойт. Жакшы да жаман да айттым дейт. Мен макул болбодум, балдары жетим болбосун дейин. Бирок балама боорум ооруйт. Өмүр бою ушул аялга кор болобу деп кеңеш бериңизчи. Баланы жашынан, аялды башынан дейт. Аял киши деле алхамдулилля адам. Жакшы мамиле кылып, мээнет кылып, динге мээнет кылса, иншалла келет сөзсүз. Диндин мээнети, ыймандын мээнети мен деген адам жегиштерди адам кылган. Үмүтсүз болбош керек, сиз туура айттыңыз, ажыратпаңыз, бирок акырын экөөңү даватка чыгарыңыз. Үйдө чогуу таалим кылгыла. Азыр башында айтып кеткендей, көбүрөөк дуа кылыңыз, өзүңүзгө, келиниңизге акыл насаатты айтып, дуа кылып эле тура берсе, иншалла бунун таасири тиет. Жумшак жамгыр бар го, ушу ташты оёт. Эгерде кайталана берсе, болбосо өзү жумшак. Жумшак сөз кайталана берсе, таш болуп калган жүрөктү тешип өтөт. Сөзсүз таасири тиет. Үмүтсүздүк шайтанда. Биздин динибизде үмүтсүздүк жок. Үмүт менен жашайбыз. Оңолот деген үмүт бар. Кур'ан оңдойт, Алла оңдойт турган. Бизден айтуу, түшүндүрүү, жумшактык керек. Устаз, өткүл куракта психологический травма алган жигит эмне кылыш керек? Жакшы болуп кетиш үчүн. Абдан арык, абдан коркок. Адамдар менен тил табышуудан кыйнала. Ла хаула ва ла куввата илля биллахны көп айтсын. Ла хаула ва ла куввата илля биллах адамдын жүрөгүндө кычалатчылыкты кетирет. Адамга батырлык алып келет булчу. Ооруларга дагы шифа. Бунун 99'дун эң төмөнкүсү кайгы, кычалатчылык, коркоктук жок. Аял киши чачын кыркса болобу? Акыретте чачын сурайбы? Жок, аял кишиге чачын кырккан болбойт. Чачын кыркпай эле койсун. Эгерде кандай бир оорунун себебинен боло турган болсо, мейли чачын кырк. Чачты адам алса, оорунун себеби болсо, ал ошоларда болот. Жөндөн жөн кыркканга шарият уруксат бербейт. Кыямат күнү суралабы? Суралат ар бир нерсе. Өзгөчө кашын терген болот. Пайгамбарыбыз тыюу салган. Алла Таала берген кашка алхамдулилля деп, ошо менен болсун. Мен курулай дооматка калганмын, ууру келин деп, мындан кантип чыксам болот? Мындан чыкканга сиз аракет кылбай эле коюңуз. Алла Тааланын алдында тазасызбы? Эртеби кеч Алла Тааланын баарына өзү далилдеп берип коет. Сиз амалыңызды бекемдеп, ыйманыңызды бекемдеп, жакшылыкка чакыра берип. Кур жалаадан учуру келип калганда, Кудайдан корккула деп айтып коюңуз. Алла Таалам үчүн сабыр кылып туруңуз, Алла Таалам мында кур дооматтан көпкө узартпайт. Көз өтүп кеткен ата энебизге кандай амалдарды аткарсак болот? Толтура амалдар бар. Эң күчтүүсү дуа. Көз өтүп кеткен кишиге, ата энеге эң күчтүүсү дуа. Суу чыгаргыла, тамак бергиле, бечарага кийим кийгизгиле, жол салганга салым кошкула, көпүрө салганга мөмөлүү дарак тиккиле, мечитке Кур'ан алып келгиле, атынан кан чыгарып койгула, толтура иштер бар. Эң күчтүүсү дуа. Азыр сотовой компания көбөйдү. Мисалы, Smart Rich деген чай кофелерин ичип атабыз. Халал деген сертификаты бар. Сатуучу болуп иштегенге мүмкүнбү? Артыбыздагы адамдан акча түшөт, айлык берет, иштесек туурабы ушул? Адал оокатты сатса болот, алса болот. Ошону көп сата турган болсоңуз, сизге эгерде компания тарабынан премия берсе, ал деле адал. Ал өзү берип атат. Бирок сетевый маркетингде кичине башкачараак болуп калат да. Канча адам алып келсең, сага ошончо беребиз деп, анан барып ал жагынан кичине этиятташ керек болот, бирок мына сиздин Smart Rich дегениңизди мен точно билбейт экенмин азыр кандай. А так алып саткан адал нерселердики бар эле адал.
Чай адал, адал. Значит, сатып алгандагы, саткандагы адал. Ошого премия берген деле адал. Макулбу? Эгерде Кудай сактасын, наркотик болсо бул арам. Арак болсо бир арам. Ичкенде арам, сатканда, алганда арам, премия бергенде арам дегендей да. Анан нар жагында сетебиңиздерди кандай экен ачыктап берсеңиз, ошого жараша жооп берели. Устаз, менин келиним дин ата энеси киреше берет. Мени тажатты. Эмне кылсам, айлам кетти. 2 баласы бар. Кеңешиңизди бериңизчи. Баламда кайын журтун ээрчип кетти. Мен сагынып атам. Эмне кылам? Акыркы мезгилде туугандар, суроолордун бир 80-90% үй бүлөлүк маселе. Аялым мындай, күйөөм мындай, кайнатам мындай, кайненем мындай. Туугандай, бул проблемалардын бардыгын динибиз оңой эле чечип койгон. Ошого биз көңүл бурбай атабыз да. Ал кайсы таквалык. Никеде 3 аят окулат, үчөөндө тең таква деген сөзгө жолдомо берилет. Пока биздин үйүбүзгө таквалык алып келмейинче, мына маселе кыямат күнгө чейин чечилбейт. Таква деген эмне? Ар ким өзүнүн акысын билип, Аллахтын фарызын аткарып, арамдан сактансын. Сиз эркексиз, сиздин мойнуңузда Аллах эмнени фарыз кылган, ошону аткарыңыз. Эмнеден Алла Таалам сизге арам кылган, андан сактаныңыз. Аял дагы эмне мойнундагы фарыз бар, аны аткарсын. Кайсы нерсе арам, андан сактансын. Атасы дагы, энеси дагы, кайнатасы дагы, кайненеси дагы. Шариятыбызда алымдардан келип сураңыз, кайсы нерсеге укуктуу, кайсы нерсе укуктуу эмес. Үйдө биз бүгүн сааттан кечке телефон көрөбүз. Анан береке жааганды каалайбыз еще. Койсок бир музыка, даңгыр-доңгур, телефон, баракет-саракет сүрөттөрдү толтуруп, ар нерселердин береке кача турган, райым периште кача турган нерселерди толтуруп алабыз да, ыйлайбыз өзүбүз. Анан көрүп үйүбүздө намаз менен кооздобойлу, зикир менен кооздойлу, дуа менен кооздойлу, таалим менен